米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Ciri hatai ko falu jua ita, i laluma no sini asa no tabang。在上主的恩慈中，我们心里安稳。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas。姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I ulit enam puluh dosa Sakalima atusir suarsa sapater sa kako a mitala to kawas leng jingra a zai ko pafaluzuan ako saan。 我安静等候上帝，他是我唯一的希望。诗篇62篇5节。Sarikakaau talajua o matumasay no masa maamaanay a karawrawan at lemak i taliyok ita. Nika sinanutan ita kufalo jua a sapater sa amitala to kawas. Ta pakatinako kita to bikapot nung kawas a ciri hatai ko falo jua。 虽然我们的周遭充斥着各种纷扰，但我们要静心等候主，使我们能够经历上主的同在而心里安稳。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tabangau， yo sinanutan aku kufalujo a mitalias i tiswanan i parihatayan iso kako。 Palasawatan iso ko raw no falujo ako。To sakatsaao ka silay ko urip ako amilias to lalan no miso。 上主啊，当我静心依靠你，你就使我平安。你要挪去我心中的忧虑烦扰，使我不会迷失方向，偏离你的道路。Pakai ni i tatamanay ang nganutabang ji Yesus Kristo amitolon。 Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。